Падна, да. Джули, как прави котето? Най. Добре, а кучето? Бабу. Да, мамо, бау-бау. Джули, jak dělá ježiček? Správně. A jak dělá sova? Správně, Джули. Точно така, мамо. Джули, ами как прави петела? Кукуриго. Да, мамо, а патето? Джули, как прави патето? Папа, да, мамо. Ask her about the cow. Джули, jak dělá kravička? Správně, Джули. Бу, точно така, A мамо. jak dělá kukačka? Počkej, to má kravička. Jak dělá kukačka? Kuku, správně. А змията как прави, мамо? Как прави змията? Да, мама, точно така. Аз не знам други животни. А как прави... Кой Дейви? Магарето? И-а. Да, мамо. Jak dělá vlk, Джули? Správně. I don't know any other animals. А? Pig. Джули, как прави прасенцето, мамо? Как прави прасенцето? Грух. Точно така, мамо. I don't know. И как прави колата? На теб носа ти къде е? Къде имаш нос? Да, там тати има нос, който се нарича око и трябва да се бръкне в него. Okay, I guess she doesn't want to be questioned anymore. Джули, кажи чао на камерата. Кажи чао. Чао.